خوندکار دایباب ریخستنین جواکا سویل و چالاکوان به جدی دخوازا کنترول کرنا چکان دکن لامریکا جبر کو روز بو روز قربانیان بلاوونا چکان و نبونا کنترولا جدی دزیده بونه دایا. با آرمان جا راوستاندنا ایرشان هر ری تیجرباندن. ئەڤە ڕاستیەکە ئەو کۆمکوژیان بێواتە تەمسیل دکە. تفگر و بیستکێک بهێزە دەما دایباب سۆڵێن زاروکێن خۆ هەڵدەگرن و البەخچێ دەرڤەیە ئاواهەیە کۆنگرێسی ئەمریکی ڕێز دکەن. هەژمارێک زێدە یا سوڵانە دەربڕینێک گیانێوان خۆرتان دکن یەنبوونە قوربانە توندوتیژیە. دەما دبینی دلێ مرۆڤان دەشەوتە ji girêdana zarokan bi sûlan û dayîkan ve yên wekû me jiyan dê qet wekû berê nebit. اندی و باربارا جود پیلاوین که چاخوا الیسون لسر فریزی دانان یک و دما راپورتک روزنامه‌وانی بو کانال تیوی پیشکش دکه لورجینیا سال 2015 او توشان زیندی دا دجیه 24 سالیه دا هاتی کشتن. دو بیر آنین نوی یندما پیگشتن ده هزرامدمانه. گوگلک دایبا بندن نوهانه. شمکه نوامال امپی وازی و سولا سپوره یا بچوک و سولا باران یا سور پارچکینج بیر آنین اندمکی یاکو گروپا نفنتوی آواز ریک خستیه. چالاکوان ریخستنه دبیجن 7000 جود پیلاو هاتنه دانین او تمثیلوان زاروکان دکن ینکو دبویرین تندو تیجیه ده هاتنه کشتن. جدما هرشا سرخواندنگه ها سیندی هوک سال 2012 حتانها. مرنا اوقا زاروکان نای قبول کرن. چالاکوان ریخستنه نه هول ددن بالا کنگریسی بدن سر شدت آجه انجام فروتونا چکان پیدا بویا او داخوازا ریفورمان دواره بلاوبونا چکان داجه کنگریسی دکن. توم ماوسا یکو کوریوی دانیل بری 20 سالان دکم کجیا کولومباین ده هاتی کشتن او هاتیا پایتخت واشنگتن و همان سولا کوری خو دانیل پیخوا کریا یکو دما کشتنه دا پیوی دابو. استن روجن وکه ایرو ین تایبتن وان لخوا دکم و ده چاغن فرمی دا دما بو خلکی دا آخوم.